Gigi ni WeruTV. Kithurano 2017 ni siasa imwekwe mwe omena ndene. Mutegeri wa WeruTV ni bwega sana ntubagwithira gwatanite na atuo tukubona arua rende tariki 28 cia mweri jwa 5 mwaka jwa 2017 tuthiene na ntuko 70 na ijile ya kitu kinya kiri Kithurano kinene kia tariki 8 mweri jwa 8 nango watu gini kiri mubango jwa Kithurano 2017 woni beta wa Martin Wechongi ondola alanire batu kirukira SMS line yetu ni 40321 SMS line yetu na mariki nyene wakari atakana no itekire Twitter @WeruTV @Martin Gichunge 1 ukara na batu na hashtag yetu tuko na arua ni #Kithurano 2017 tuko na arua kanu tuko bona arua tuketha tukiareria ora mantu yake etho yakigaluruka thai ora kwitite kwithro campaign and initiative officially na kuringana na mutaratara ywa kamiti ya miankana ithurano niyo IBC baruati tuko na arua tariki 28 niro mwambirio ywa campaigns chia ithurano bia mweri jwa na officially na tuketha tukiareria kunenkanirwa kwa maratasi ya nomination papers ira chire kitigwithro ikinonkanirwa tuko na arua maseneta ndeni account ya Meru pari kitigwithro bakinenkanira maratasi yo na tuketha tukiareria kinya siasa na kanisa na siasa both ways tuketha tukiareria mantu so mutegeri wa WeruTV karibu sana tukubona arua kire mubango jwa Kithurano 2017 na tukubona arua ndiri kure Kithurano kuthwania kanisa ni umbete kwithira ikiwatanithia kana dini ni umbete kwithira ikiwatanithia kiareria dini chonde iri ndene thikuru ya Kenya Kithurano kuthwania dini chumbete kwithira ikiwatanithia a Kenya no ntu ukiolelea maita mengine kwithira kwina mpatho ira chijaira atika kana ira chitha ikiretwa ni maybe kwithira ori muthingati wa mtu fulani kire campaign kana kire siasa so kanisa numbete kwithira kiwatanithia manto yara nina watu kirukira 40321 kana kire Twitter @WeruTV @Martin Gichunge 1 karibu sana edi Kithurano 2017 lakini mbele Twitter na mbele nkumenyithia kire tegeria kana mbele nkumenyithia kire aini bakwa tukubona arua katwana rubu ithi twene Eston Gitongarwa igie otumathiri na kinye kwithirwa nomination papers kinenkanirwa tukubona arua karibu ntuko ya narua anto mwanya baria bakurungama ite mwanya ibombete gucokia maratasi jao kiri IBC kenda banenkirwa certificate cia kubetikiria kurungama ite mwanya mbere ithurano binene bya ntaiki 8 mweri jwa 8 mwaka jo bamwe gwetana ntigiri na bamwe kujura mabarabarene kuringa kamiti ya miankana ithurano IBC kampeni bateria kwamberia ntuko na arua inyaketho itiambetie au kabe na IBC kugate atongeria mwanya kabaringaira byama bya ndebe kire arwiri ba rais ntuko na arua Raila Amolo Odinga ekurwa ukot na Abdul Badida vane arwiri ba geteke rais ibombete kunenkera certificate chao ne IBC na ntuko erojo kinyamo tongeria ndegoro ore gochwa gipindi kia biere na kiama kia Jubilee agachokia matasi jawe kenda nenkera certificate cia kurungama getegeke na mwankana ande varia IBC yombete kunenkera certificate ciao ne arwiri bana bagiteke rais arwiri 55 bagiteke senata na 900 na baire bagiteke MCA nthegorone na kuma ntuko na arua siasa icheregetwe kugwata mwanki nthegorone yonthe nyuma ya kurugorua ne IBC ende kinyana siasa kurugorua ntuko na arua anto mwanya na kinya siasa ibatetera mbere kunjia there nthegorone anto bawata na ithwa ni utongeria na bakathurano ni utongeria ukona anto bakurwa na inya baina mpatho na inya ni utongeria buthuki ukona anto bakuwatanira na bawitaniria ni utongeria bubui anto bongo batethina kokuende we muimenti ya thina mutiania ni ithate na thina nya muindire tafadhali tiani kukuragithia antu nundu wa siasa mantu jaja karikira mwakene jwa ngirije na mugwanja igintu baba inge bate kwenda jachokera nthiguru ne Kenya
hatutaki ukabila katika nchi yetu ya Kenya. Tunataka tuwe na umoja, na kwa sababu umoja ndio nguvu. Tusikane pamoja hata wakati wa campaigns. Tuwe na peaceful election, hatutaki pita katika nchi yetu ya Kenya. Na nonto bobo ikundi mwanya ibiambetie kunjathire nyuma ithurano bila bieregerie mweri Joenana. Kitu ambayo naomba ni sisi vijana, ni sisi wananchi, ni sisi wanasiasa huwa wanatumia wakati huu wa siasa ili kushua rapsha. Tafadhalini ndugu zangu, kile kitu ambacho nawaomba ni tudumishe amani. Ninajua amani hainunuliwi na huwezi nunua amani, lakini amani inaishi ndani yako. Kila mmoja wetu yuko na amani ndani yake. Ni uitoe tu kutoka wakati huu mpaka wakati wa uchaguzi ionekane. Na niwerigiro bwa Akenya bonde ati siasa iketithwa na mbere na njira ethere. Eston Gitonga, Kithurano 2017. Mutegeri wa WeruTV ni bwega sana rono tukethwa tukiariria ntikwe na arua mantu yegetheri na kinya kwithwa marataci yecho kuona IBC kwithwa itikiri antu bomwe kana antu kwithwa baki ringa campaign cio kiri wetera Kithurano kia tariki 8. Karibu sana kiri mubango cha Kithurano 2017 wenbetwa Martin Wechungi Ondola na kwa mbele kithikira tuli na bwana Julius Mugambi. Julius Mugambi ni Deputy Operations wa kiama kia PNU. Karibu sana bwana Julius. Bweka sana Martin. Na tuli na bwana Kithurano Maringera. No mwetu ao Kithurano Maringera niwe mtaalamu wetu wa kisiasa ndene ya WeruTV. Na tuli na mheshimiwa Kajuju Waringi. Karibu sana mheshimiwa. Bweka sana Martin. Na karibisha. Sure. Na tuli na pastor nchukue na arua na tuli na Kenya Biblia. Wa Reverend JM Ambao. Karibu sana Reverend. Thank you so much. Bwega sana na mtu karibisha. So Reverend kanisa ni ubete kweli kwithiro kiwatanithia Kenya nonto I think ati baba mheshimiwa au babo bakwithiro abatikuimano na barabangi, but then kwina kanisa ira bati kwithiro kiwatanithia antu. Have you really succeeded in this? Ka nkenda kwariria antu au kanisa niremetwe kugwatanithia siasa na niremetwe chetha kanya karageka kanisa nonto kanisa ni umbite gutonya. Kanisa bati kwithiro etirutere kwegemenya ruriku. Kanisa bati kwithirwa nguyerene iranene ikurombera ana siasa na kubona ile njirere cyombo tuma batongeria antu ky'umurungu. Lakini andi kanisa ni remetwe watuika nandi kanisa yetikirie mantu za nkukumo, kanisa yetikirie osaidi na musiasa fulani antu nandi thikira murungu na mtu athikira mathoganio zawe na ora mwathani akumutethia nuri kubati utongeria nontu mutongeria wende Bible iturande ne ukira Romans chapter 13 ati mutongeria kana ote wathani bora bumite ndigurune wathani bunda bwitharo bumite guru na mtora wende othero thuri murungu tingora gutonya ira gintu gitawa nkukumo muntu abati gutonya athuri murungu na antu batetho mathoganio ne zao kuringa kura na bakathura mutongeria ure bakwenda kana oria mwathani abangite niko twa maandiko na ndikura saburi ruga kithari more ikiri nthiguru ire tonga iru murungu wengwa ai munene. Okay, thank you pastor. Tukethwa tuichokera wa urengi lakini mbele kabisa mheshimiwa karibu sana. Now siasa ni chambiritie rasmi tuko na Arua kana campaigns chambiritie na Arua officially maybe uwe maitama ingi turakuona lakini apinsani baraba ku tutira bona maitama ingi maybe how is it going to be? Kana ni hata kugethwa kwe Tharaka itene ka now that siasa ni chambiritie officially you had already made a step nura tayari wewe kuendelea na siaku imbi tukoona change maybe. Ibweka sana na Meru betu mugeni na nikubukaribisha ki WeruTV twethira turi amwe na mbuge Martin nguge siasa tia kwendenda miambiririe icho kanegoro intwire siasa ne no tunyambere ndariki professional politics chia Law Society of Kenya na hatu atongorete kiama kia mawakili na siasa chia kwa ndo ndairingire 2012 na 2013 kwa u imbichie bura siasa iringawa na siasa imibango kana strategy roika ukaibanga wewe na antu baku kenda umba bakinyara ukwenda ubakinya uri mutongoria ko wende ingwetikia babange na baba topinga nabo nomba kwethia gukira equal strategy yo
Kuna ndio nani ankendelea na ngugia kwa tukiwatanaira na Meru ira yonthe mbati ubaitira mbombe ubaitira na kuma ukenda mbithirwa nkiromba kura na ingucokia nkatho nontu rwa radio tariki 28 turugorirwe campaign ciongwa kwa hiyo ndi mibango ira tubangite tukethia twinyo imega sana ya gutigira ara tukwenda wita tugakinya. So of course itithirwa mibango yo kwithirwa baikira maybe kama reterete tukwena arua. Okay, thura mtu buraibangite ntiomba kumenya lakini nyangugira ndiraita ati akwende ndiraita siasa ikurita ngugira Mumeru o antumire mbita kumithithia na arambunge nyontwire wita na no yonkendelea wita ingwetikia siasa inyanka iringa mweri yo muthia ntithe ande na thina no tungwe kwa no mwanka mbendelee ndio era ngwitira Meru. Okay, bwana Kithurano, maybe na watu put a lot of effort nonto barabangi nyabona ndi bakeja. Of course. Nage tukimoyo. Kazini nai no kalite kitu. Yeah. Ko din kibu. Na aina privileges. Nena chio. Yeah. Kikatiba. Ndio wada ai no yete. Antu na ka bozone na ka wali. Yeah. Na kedra itambulika gedirikare. Akewa kedra ina rodaru. Na nadi ditiu me akiu yonde arali parliament. Na rona kanya kawe kantu na wande na kibara hii. Ko kiwe has been narendereaga ke babangi no makabetere bae wendotha kana bakachwa opportunity ya to opportunities chako ida ko chiendia kana ko chipa precise kana ko arianto na hivi tofauti na nina kajuju mheshimiwa ndai wengi kitena ale ko babangi na ndebeza period ile oni kai mono it is up to July mweri yo mo actually just like a month so bakedra baina ngogi nene mono eko gerira ndeko juke manzuya kizara mushima kajwa idete me akena eko ko ndo wena na antu me akena so me akeu yonde nande baba ina mwaka jumu mweri jumu akedro atra itangu gena wananchi akedra na ngogi enjumu eko jipa precise but all the same kwe baba ra itangu gi kwe baba ra biashara ne kwe baba ra dirikali ne chakaunte na nduzabiu kwa igategemea ora connecta na mwananchi wa kawaida keda no racho wage take women rep nundu women rep turaria mantu Meru county te constituency mo kwa keda ogo try na connection na antu gai it will be difficult keda ogo na connection na antu then auna no challenge mheshimiwa kajuju. Okay. Bwana Julius, ntiko mnyegeda ni mibango kari Jubilee kaitene ka I mean sorry PNU benyo kaitene ka ya utigirati maybe on to women rep when they talk yonekana mengi sana to beat her. Bombere kabugiba sana kiri WeruTV kutwakanya kaka kwa hiyo mwe TV chena quality and professionalism ndani Meru tuchokiangado sana. Wajairika congratulate mwashibwana mtubako kwa for the last 4 years. Na ndalike campaign team in 2013. But no time changes with seasons and always bantu da change mtu atagaruka. Kiambo tuka PNU. Hivi ya change leo. Wala kwa kalira ni atire. Kato ndoro tutende mwe. Tutage ya personal difference. Hato ndoro tutende mwe. Proteka mulengo durande unijo PNU. Na twe PNU turarunge kawaziri orwejo twambere mwiti. Kolejera mtongo tukawera mwangaza. Jara dhidi magic jara dhidi. Aleta. Na ndo tunashukia Elizabeth. That's the person you're trying to brand. Na Paulo alikwenda ya kuliza mtu pastor la anteje muno. Tukada tukiuga tutena meyigo cheya tu cheya na metende ne tu. Na tukiuga siasa yetere endrea inaru ya kamberia. Inya kwigo cheya tu cheya na metende ne tu. No tu bechamune onde for example kawera dhidaya. Era onde moshibunya dhidaya. Era onde bakairumba dhidaya bambetse kinya. Era onde bara dhidaya ute moshibunya dhidaya tejo siasa. Kwa siasa ni ambererie itaimtebo na MBC kwamba ile narua no to degwe kono kumenya to ngoni rep kwa meje tendi atotro siasa erario but what I'm saying is this to ina all tuko 70 nemwe ndage siasa mtuko imwe ja miaka nyingi bono ka to kanini no ka kutethia kana ga kuthukia so kango ndakuga to race new to ina candidates na tugatara candidate to PNU of course not to support to campaign
na bugu tagiria uchole boto na Florence putoro bureo no tatia to fede ni bibi aretere thina Mheshimiwa Kajuju. Get it from me and get it very correctly. There was a time agwendra kinyinya mo na post ambiche Mheshimiwa Mbrandi ta PNU kiri my timeline. And on to the data jakretwi. Nuje na kukolema I had to go in my party's side na ndonga meona ndegere yao. Na alakia magya kwa kainira au nyotori. You know also itogwa ninya tuwe bia tubiye inya. Especially PNU na ndino to Meru no strong hodia yo. Na ito ne kiroto gya presidential candidate in 2022 no mwaka tunengera inyanga bana Peter Munya no itugi na gituge kimwe kiwi mwani rep kingi sani tabingeni ajumbe ba toka achinda bonde banana taliki nyanya na MCA 45 tunako so bwana ngina maybe ba mheshimiwa ni babati kulingwa kabaini ni IBC no tuba kuendelea siasa mbele ya itariki nya ale mimi kuelele incumbent kana mtoro kalire tegeti yeu omba kuweta mchemo nojua kuweza na gaimbi matangi na kalinga siaso omba kuweta mchemo nojua ndo kwa address uradiri kale account ite kuitangwe na kalinga siaso menya utumba kwadura na siasa kuma kile mwana siasa maybe the system yogo maybe it's not working it is working nondo inyogeta America kana ogeta British kana wherever kinya kedro nara kwa strict lakini kedro ina prime minister Theresa May akija speech yake kile congress no mwaka akagera ka siasa ndene ka siasa ka kuitetera no mwaka ende ku defend policies chiawe ya mwana siasa ko mtoro wegitene kwine inya muno achindwe actually ratuga akedro achibangete kwega kwine inya muno ko muchinda nonto we aina privileges ingi mungo ombotumira na protection kuma kiri dirikali nonga kedro atichibangite uniona ndi udarawa Mheshimiwa Arua mena una nkaro so Mheshimiwa Nithi ontobu kuringa campaign Nithi ontobu raringa campaign actually na itarita kinyeta kuringa campaign ingwetikia te campaign twaringa katura itangugira twero imwananchi kumwitira nonto okay kugeria kuchwa line between development and politics it's very thin nonto rangeta ke thirikari antu betu bakethia bena mpara geta ke Ministry of Devolution na kabera inkwenda bontethia na bya kuria bya relief bikiri antu betu nondi supply irio timao ka supply irio gontu kuinge sana boigembe batigania ndiranga ikirio birano mwanka mbere irio bi kande umire kuromba ke President Uhuru Kenyatta nonti bwa mwere kura 2013 ndeta kumuromba bya kuria bi na tunenkaira antu bae bamenyerwa na nani nonti bwa ndingire kura ni bonto de na kanywa kana de na inya ya kumba kwetha ngekinyira President Uhuru Kenyatta kana ministers bakiujure kwamba kuleta bia kuria bi endo tumba kuwera siasa ni wonika nguritangugera bagitirete wita kathiri bachi twathetere chi affirmative action iromba kwija imbo kuwa bwinde indira impaya na matangi nondu yonda agurero ithirikari ito thato ge support ye corona table banking yangeta kwaria na kurubara ngibatethie na table banking ndebera mbeti chumete guru kana chumete nde kanga bera mbeti ka tutheterete ke President Uhuru Kenyatta atutethie na chio nondu bwa muringire kura ke woni ute siasa ikwethira ukiretira antu baku maendeleo kuringana na inyara bakwere na ukethira in the process ukawa tukarie ni thirikari kenda maendeleo yayomba kuendelea 2017 and beyond ke onite siasa unonto no mwanka atongorio bathurwe through a political process ni tonto buthura mutongoria kenda eta nara ethira sauti yenu baba tikumbo kinya aita nara reta kigina kira ki Nairobi na kio aretere antu betu kwa everything is about politics so na kuchiringira ndebe au kidogo no mwanka tanga okethira tena akili ndo mwanka kele kantu kakajuju so kuringana na katiba njero actually non to kweta mantu ya devolution or something na rikanero turare na roa CS Mwangi Kunjuri ari interest ya Tharaka Nithi na aramenera sana nasa non to boku ati na kuringa siasa na ni minister why Nithi ontuki nyama minister tha inko na bakiringa siasa na kuringa na katiba actually but wati kuringa siasa nango kareta clip ya kuona ni minister aringa siasa non to yaoni Mheshimiwa Mwangi Kunjuri na yete nya function chetu kinya cha kanisa
yaringi twari Gitoro twina kanisa ya Catholic ayete kurungamira President Uhuru Kenyatta na ne yararia manto ya president athithitie na yarabangirite kuthithiria Meru and akikwe yakauga manto ra thirikari kuthithia kiuni ti siasa indirategere clip ra baretete wethe aithara kanithie goro karaugire bora aguchiumia kuretera antu betu development kenda bomba kwitha wekara bwega enete komia siasa nere ko na definition ya siasa imbinanga tugatega yukune tukamenya minister abati kuthithia ati akethia imwangi kyojura tebati kuya kwaya na irio atekerwa kuringa siasa of course na abati kwaya na irio but tekomnya nina aba kutana na NASA no that ni wende antengwe wena aite lakini menya naturally NASA utegintu inyagi kiega kire kuithirwa Kenya utike yombo support as an opposition utegintu kwa kiunjuri by virtue of minister thirikari Kenyatta na no mwaka protect policies cha Kenyatta kana chia thirikari ile otha inontu ne mwethete minister and then kiunjuri inyakethera I cabinet secretary ki thirikari but no mwaka protect nya presidency ile nontu getali there is a vote which etali te Uhuru Kenyatta kwina kura ile etali Uhuru Kenyatta ne tumite kiunjuri ya minister sindio. So no mwanka ageta kwariria antu no mwanka boni ithirikari je tumaoni mbejo boletera irio which means kurera bwaringera Uhuru Kenyatta ne gutumaoni mbejaza uju na boletera irio bibi nataka kuga nundu ba muringire iketu boleterete kana nundu bota muringire iketu minto boletera no na kiunjuri na ugere very well but no mwanka tu iganirwa uju gento kimwe as an opposition na igichwaga gitikia presidency negecho wako zukirikali ombanye utike kona kikiega kirikali rere iregetena au mwana ula tukuga kajuza mheshimiwa nyatu kareta apingamizi barabara utike bakona kikiega nya matangi yo banenkanere bakauga matangi yatena roje anga yatebuyi ya kwatuka no mwaka udoki no mwaka ukile kudoki as much as you can Mutigiri wa WeruTV ananena batu kirukira 40321 niyo namba yetu SMS na kiri Twitter @WeruTV @martin_gichunge1 ananena batu na tuko na Arua na tubatu na bwa ndene ya studio tuli ariria of course siasa cia Meru rachithe tukarika iteneka na mission papers kwethro ikene kanirwa na siasa rachithe tumbite kwethro yuku kanisene kana kanisa yongo kwethro yuku kanisene ndipo kubuke bunge ni siasa tumbite kanisene kana siasa tumbite kana kanisa tumbite siasa as a matter of fact kanisa netonyete siasa ene but why kanisa na kuringana na batu pastor sorry tusiati reverend sorry thank you reverend kuringana na batu tusiati politics is a dirty game antu ibauga politics is a dirty game na bakauga siasa na kanisa ni umaroze na maguta but as a matter of fact kanisa ne bateri witana antu kuringa kura kanisa ne Murungu atumaira witana antu kuringa kura ne kwethirwa mbigiro mheshimiwa kajuzo uga sauti mwana siasa ethero sauti antu mwana siasa ethero sauti ya Murungu tinga ya antu ake nonto bakwethirwa mwana siasa orore athuri Murungu lakini kanisa necho kana ndegwa tamantu zegie siasa itukona bamwe betu pastors ma bishops ibo campaign rate ndene Biblia kwina antu batinge sana bara bombere kwa kwethirwa bena itebia kisiasa kana bara tongeire ndene thirikari umwe Danieli ura wari ndene Medopashia na igitarea rede wathani bura bwareo kathurirwe areto thirikari ongo nonto bo wisdom na knowledge rari nio ongi no Joseph keterwe tutikuona mpasta kana mutongerio kanisa atika peteri wengo uchitonyithia siasa ene lakini thirikari ni mwita nekezo mwita na batu utumira weto kuretwa kana kaigwa nkorone wewe ngwa kuna kitu kinamsukuma atonye siasa ene lakini te ugo chokana ande wambe kethori wambe kweza na misanda mea actually ngoge pastors dini ongo getethagia nkea na kinyata nunguyo kuona igitwa ere ngoge kanisa kanisa neba tiotethia nkea neba tiotwira baba kwiri non tugategera ne kureja kubwe mu mustara 27 wa dini ya mere tegi methone za Murungu nere tethagia nkea na bara bakwiri ko pastora wende gwita nguge nzega egutethia nkea ekure aba batena ngungu ekubadiri mantu zonde zaba kuthithia
Edithia no ntungugine wari. Taka kuthithia kenda nya batu tukenda kuona TV ne. Tukithithia kwethuri twethera twena those clips tikeja tukonanua itwethera twetethania na nya batiri na tethanaia. Kinya kanisa cia Methodist nyingi kanisa ciothe ni tethanaia. Na ikeja kwethuri igekiro TV ne o ukone kwingwiba gwita. So mwana siasa oro kuringa siasa atonyete kanisene akiona na yote thibo tethia mtuka atetia njira. Ni kwethira Biblia irugarira antu bara bagiru bakethwa be wathanine nthiguru igakena ende baketha kwethira muntu muthuku agaite siasa ende menya ri antu bauga siasa is a dirty game inkomo tonyete kiri ana siasa kana kiri antu bakauga siasa in dirty game kenda antu bara agiru kana bara righteous barega gutonya na ndigi siasa na siasa kana muringerezo kura kanisa ni bati participate ge kura fule ikaringa kura igakisha antu bakuringa kura na inga onde na kura na oni karinga kura na ndiringa kura no ntubo kwithirwa none nkerete mbecha kana mweshimiwa kajuzu ambone kando oni karinga kura ndikirete mathogano za murungu ni kwithiri murungu tonya mathogano za muntu kenda ithurira mutongeria na ndiguru ikarabwega lakini kanisa na niregete ni ukarabu barere mbecha wetho thithia rambe kanisa ni tukugangania tosha kanisa ote siasa but ode arambe actually but kweza kansene kanisa te but kweza ina arambe no to bwana siasa kendona power era kajuju so mheshimiwa is politics dirty ntewe itikia oni politics ni dirty siasa iteruko ni antu bachia karuko no kenda kuthukia siasa no withukio imwe na siasa no kenda kuthongomia siasa ciaku no ithithie na njira yagirite itina marumi na mtu akimenya koerwe inyeu ni wananchi kenda wetu batethia lakini ande wika kwinya siasa ni igetwa dirty game tonto siasa ni thoki nonto siasa iba tutuchietha ki inthoku yabura wikwa kathurima akiuga tukaenda kuithokia kenda nonto kajujwa igitene ningo kenda no mwanka tumukinyange tumwake ntaka kenda amenwa kenda ende no njo kyagitikira no mwanka twari rukoro kajuju tumwekera ro nyoro mwekera ro muchwera kenda aumagitene eunyo ende tuma siasa ya ruko lakini siasa yongwe kikuringo na jaya agirite ukiwa agenda nonto ko babeta watwika nonto no kwenda gitikira kajuju are otari abura agenda ra wenio era batethia ni antu kenda wona ni kweli kajuju katatetheria antu na njire nire yamutethie antu yana manifesto kana agenda ku watwika agenda ku kuruma kajuju umwake ntaka kendo yo kyagete eyo tukakia siasa tho ista kwenda ithoki ndete tigia thimu izire alafu tujage bwana Julius WeruTV leo hello hello WeruTV hello habari ku Nemba ngikani nde ngobo ngora ya mheshimiwa kanyuzwa 3 manifesto and primero nero kana iguita muja getene no ntunuto kwa veringa campaign mono okay thank you nice question hapo mheshimiwa hata ingie WeruTV leo hello hello habari ku hello habari ku turari nao hello okay uto tekiwa no bobo ya WeruTV hello hello habari ku orale na mtu stare na mtu tekela habari ku kastare hello karibu sana maoni yako yako kastare okay hello habari ku ya mzuri sana turari nao Burari na Kimathi kuma Maua. Karibu sana Kimathi. Karibu sana Kimathi. Ya kone Mbeya. Burari na Kimathi. Okay, karibu sana bwana Kimathi. Yori mheshimiwa kajujua 3. Tontona kwetherie kimera gia to kamera kuma akero kambunga barabonda. Okay. Owa kumaruka.
mbere tuyakio mheshimiwa kwa kiori kikiorwa Jubilee ni bioko na kukwithira Meru kana iko ritamunye tena. Well, Jubilee yekiama tona ki manifesto yetu ira twandikite utio ndona bandikite munya must go. Yeah. Policies chekiama na agenda yo irio. Na lipo nto wa goria no nto ate kumenya no nto the biggest thing maybe ra ku baba kiwa ni turitamunya. Na ndamenye nabati utwira ibao ikakwa bakiuga no nto bura tuga twikiameneke Jubilee batu tuga tugerie twikire antu ba Jubilee kia itene oburo wikwa Mugambi akiuga bakageria wikira antu ba PNU itene kenda bene strength ndene ya bunge na ndene county na tungugia to ikugeria wikira antu ba Jubilee itene bya National Assembly na bya county kenda tumenya bura tugaita ngugi kwa ndente wetikia na kinobe ya manifesto Jubilee wa mithoma yakwende yandikiwa kuga na according to me yakwende union direct agenda ila twenyo aje toni to campaign ya kiama kia Jubilee president wetu Uhuru Kenyatta rungamina kiama kia Jubilee munini wawe running mate bari onwe na batu tuchiomerie kiama getu kia Jubilee kuma MCA witia tone buratu aratu komba na kuringana bura Meru batu wakura. Okay. Igwa Martin kuna issue sida tutia gwetwa. Unfortunately tande watu kachirigirira ke chigo. Okay. Ile mbele ma minister for campaign. Yeah. Mbele administrator mu Kenya kiuria. Of course. Sheria bill of rights era ni wonto wakili ni no langoma. Oyi wakili watu erese. Bill of rights ni kwa apply ke bongi kionjori and rights and freedom of expression. Yeah. And freedom of association. Ano mtu minister dirikali na watu tu president kana kile mtu minister ikenda tumo reta kuna ungiona dajo tu mikeu mboti gatiba kera kuga odora no kwenda kuromba gite kuga ke MP ka kia tikana ngo gukulita wito karombe iti ndego tikia gukarari bu muno untu kuma wajairi imanto ja siasa na kanisa na pastor ndenda tu reverend onde ta kanisa ya IPC ya independence true Sentro sakia ndo kuiki village kwa very specific ngakorwa kanisa nara kwa Bwana Yesu asifiwe batembera toka uende ngabara ntobe tu nkuromba gitekena definitely they will listen to me kimbega sakia tikia kwa kana ke parish ndata no khali na ngale ndo dole to ndo ndigwa injandi number 2 tweshinda na mheshimiwa wangi X akejara ja bero oni ndena ndeja nkabukira roje nkabwagira barabara ngajwa mwambulizo kuna kaliwa manifesto tie kutia kuligari nande nambeje ndembere burero bugeke waroje antu betu tutora bure mai kwachie igoje watu toro tumira ari siasa imashindano it is competition in the process of competition mtomo angora warangi eto andati eto andati ne utupere gituke siasa kitidaro kire kanisa ya propaganda kadro Jesu no nokania full stop yani te propaganda Jesu no orana ya eto propaganda ende kire ni toromba kura na uwo matini no mbuge itorene kana kale kamatini kale agere aisanda 7 bana kale ka ntura yao siasa yangu kendre wapani jeteke msio kuromba utaka mogea endi propaganda na ntula bokadhoka muno ko kambuge bwambera no mwanka wana siasa kana bwo ko mbite beta kanisene tutebe nyobenga number 2 onde wana siasa ngeja kudra kanisa ringa nei namba sicho benda hakuona no nduru kwa ria to ngie mwe you feel very good na kwena cost ine mwesiku na kwena cost ine ne okero wete auto dai magana 5 ilio menya what it means ko kanisa ale akio makogera thina ne athenjiri ba muruga that's what I want to talk about kwa tuweka na ande reverend ja watu wageta kwa tena bena reverend yungi pamire kuga batu tutienda kuona mtu ngania kanisa yetu ikorokia kia ngania kwa vile kwa that direction na ande kwa karaja Rwanda no Rwanda kwa point ila tu manifesto bayoni ndio kulisikia kwa sababu okay ile manifesto ya mheshimiwa manifesto wa munya must go mbera hapa put very clear mheshimiwa akachuzu hata kurombete kia ngavana arumake mwanere no ndura tije no ngite ende woni nde ura nde ke PNU ngije no no to ndogeringa na aru mutanya tolera mugutano to dikirite no wira senator the incumbent senator rito muruge munya must go
itokunega ni kuwa uno ndomba muno munyo kwa ntenda akionja kwa kwa karande you must go to the state house. We will always keep on going. And that's our prayer. You must go and go up and up and up. Now onge must go to retirement. Kiroka uga after go ikyo komata. Na so manifesto ya PNU area. Manifesto eto nande for example manzo za ugiro mayama no mokaja chokwe. Anko ni a good example ba siasa ito andati. Ondo go ugoa no mokabo chokwe. Na uto tokari keni ke kinorua AFC choja da taska. Senator watu mwaka jojo tole January. Augera munya akaja kujuria keni keu mwaka jojo bwandingira kura. Na ndikyo jojo senator. Really? Yes, yeah. Augera mtobetu njogeri one forward. Antobetu ankubwera keni yake noru. Munya akaja kujuria mwaka jojo bwandingira kura. Those are his words. Na ndikwa ka senator turegerwe keni kirojorera na agwa itoka na match ya KPL. Na kijanta kaiti kwa instruction chetu yoro kere chiva mie ikoroke nubero tenu kutoa well maybe we know propaganda ina oira yeah that I know na kwa tatisha tu cha ndio ndio hora kwa kwezi okay campaign tu pastor na kwa ndo chokere pele tu chichi yangia kidogo kwa ndo chokere kidogo ugere wanasiasa ibabati kwethora be kanisa ne kuromba kura ngugia kanisa tekuringa campaign ira bukuga ikuromba kura ngugia especially a pastor ikuromba kuborombera ndene ukora first Timothy chapter number 2 verse 1 to 4 iri ugangugia pastors kana nto baraba kanisa babati kurombera nto baraba in power kana dirikare no kuiwa so ukenda kwethero ukenda wambie kwaria manto za siasa in the church etumba kubwa milele ubati kuthithia muchemanyo kando ugeta nto bakanisa yenu lakini in the church prophet norunga mikoringa siasa ontubu temenye ko bono onto madabau iza matheru na nguge zo nene igweta murungu kenda zo tuiwa ko nora badidi rona ndeto tu babu boeza kanya batu na atikio tu mkuu kanisa ne one feri teno onto ni gwete kire wezo ringa siasa na madabau iza matheru ya ne feri teno mamiri ku problem dinera nene na no ndo bambeta tenge tukinge dinera nene rero mwana siasa na kwenda kirindi kingi ora kombeka kirindi ke kanisa ne ga free haya pasta kana reverend kana bishop kana whoever na kwenda mbecha mwana siasa inachio na ni wakarate mwana siasa rete mbecha nani kwa kanya wali kirindi ana kadana mbecha no akaya audience in the church of which akareta man to the siasa in the church abadikuiza akawa undenda giti augarenda giti akari aturia maruza we pastor na kanisa ba murombera na ba murombera lakini nado tukaya kiondo tukayekira tukayekira to akwa audience ukamwa kanya kijana kira boka ina kadira roteto ro acherere danti ni rotumere weja na komyo na mtu akejera tekati mtu akeja kwa mpanda leke mwa kinkeda nyaki mbugite kanisa ngaire ku lakini ya wengi nokeza wanawa mwana siasa yetu kanisa nyeidano na chio na kwa wakanya daoni uteza wa kwa wakanya no to you can do nothing there utembecha umba kwezachio weza kugate wokwenda woni kunenkera mbecha woni ngeza utumiri nyako kuze utebu ningo kedro no kishimo kerinya itansere geru ito kwarakia no ere yo twitire arana nambirire ambilivite kanisa enewe kuinvite ngakuinvite ga kuinvite weze mborombere tukaya kutharimwa lakini tembecha ari ukeza chino lakini tugaita mothi no mwaka gachunche tuite kanisa ene twake nyumbi tuite ngogeche mwathani kenda chetu itharimwa kuinga siasa mheshimiwa kajuzi kongwa na ukwera guteko in the church bila bi kanisa ene imaromba ukeza tukurombere tukutharime tutume maromba zetu witikirwe mwathani ukuruke no ndumutongerie thora thuri from the word kukume iguru menye itene ki ukaririte tha iko thurirwe nyara ngi ndo kwira tumbo chindo tu stiro kethoga ukethoro buskene murungu ni ukethoro kuma mwaini ni u utatoka niko ndani onene bonenkana irwa ukanenkero condition ukero ugekero boundaries kinya mchungaji nya pastor whether oi pawe murungu ekuthithia mantu 1 2 3 na pawe kuruma ende akwirite okeza kuruma kira ndarimite no katharima kira ndumite so okeza kwethera ogo nawe conditions ira mwathani awikirire gitare awetherie munene no chokorunga mokarira gitewe munene na njirere agirite ndete na njire nkukumo
umenye uguo keza kuthira te atenjira umenye ugatura gitine kiu mwanke gitare ukwenda rithire lakini ukikosa barabara out ninja Kilimanto yangi the other day bamushimwa kajujuni bare Teresia na Nyuki na babu ithia gwatano fulani baua ate ba campaign na tima wate buka tware Mount Kenya Jubilee Party nominees tweti anto bonde baba ba durerwe kemchunjo bakuma Central Mount Kenya East na itwetete tukwariria bura tumba kwithia tukiringa siasa chetu kwa wiba yete antu baba ingi sana kuma Kirinyaga kuma Nyeri Nyandarua na Nakuru na itwugire tukethia tukithira tukibangania siasa chetu turi amwe na itwarinya na program kana calendar ya kwithira ndenda anene bakuma Kirinyaga bayongwatia campaign chia kwanda na Meru County ngabeta tubanganie bakeja ndenda weta kuliunga kethira ni Nyandarua tugetania na botu kethira twetethania ge campaign kwa hiyo na muno itwabangana kebra tukwethira tukiringira President Uhuru Kenyatta campaign chiawe kenda kura chietu igana no twitwategerere ndene ya Central na Mount Kenya East tuona twina around 8 million votes kutukikomba kumobilize antu barabonde bakikumira bakaringira President Uhuru Kenyatta kura chethira chekura nyingi sana iyo ya agenda yetu 8 million votes so kire ngwatana ruye nibo wa buka wata ni kinyo campaign na nina weno wito wacho antu bangi bagaya bakwate kuringa siasa Meru with that ni ati ni kuhakikisha ati Jubilee kana kiama cha Jubilee kile na antu baingie mbungeni or something kuringa na miaka irankarete mbunge agenda thirikari umekurukia na nukuona ito ibatu twethera tuke vet cabinet secretaries na barabonde baithera bakinominatwa ni President Uhuru Kenyatta kenda bomba kwithia baya appointwa ma chairman na commissioners kwa hiyo kwendekana namba zira nonto agenda etu nira thirikari ethirite kibanga kukethia gutina abunge bagani ba ukurukia agenda era ikinokemenya ndene mbunge the majority always have their way the minority will have their say kubukethia butina baba inge utemugomba kuthithia kwa thirikari so mheshimiwa na independent candidates baraba kuwa Kenya bonde bakwata president especially baba sindiro kile kiama kia Jubilee mbere burito bati kuelewa essence ya kwethia kwina nominations neto antu ba subject watu nominations bweta ke nominations kenda bomba kwethirwa bukiwatanira na nyaba abonde bapingana ke itebi mwanya ibaugeterera kukethia kwina nominations uraga chindwa aka support urongi agachinda lakini ende nabo baraba chinderwe ibaraombere gweta ke independent barauga nabo ibakwenda kurwa maotu ende kwethe nyote wetikia manifesto kia makiro orungamia kyo kuma mbere no nditwanete nyaba mababa arungamana kia makia PNU ukaetekari ukararia ndeto chia PNU ukomba PNU ukathungutha ke Jubilee ukaria wetikania Jubilee ugeta ke independent kwa hiyo kwethirwe nyawa yaku utikomia bo kwenda lakini woni ndaichie kinyakirwa ke mchunjo wa watu kikira wetania buranda abangete na ukange support urambi urage chinda lakini no twinda achindire inda expect inyora achindirwe ayo support kwa hukuma yake amene kuona ninya wao ngote utina mwelekeo utiko mya nawe titina so maybe bwana ringera president maybe atena moro to yo kwithirwa ena nto bingi bungene we moro to yo ne ethirwa ari tene no tonete kiretie tayari pia mabingi kwithirwa bie mu support letikiretie ya kawete kiretie ki independent candidates ba mu support maybe atena aje kwithirwa ena nto bingi bungene aina haja ndo nakuga huu na wakataka 2013 but boibo kuona ni ari yawita ku support ni na Kenya na Kenya be na arori boni be kite na Jubilee na bo aita kimandeleo chap kako play safe ndo kako taka kuona ibo tu kugwira maybe wa tena rulo kwithirwa ara kako play safe tu lakini ingwetikia campaign ya mbere rujo kana na ro ya mbere ru akethora ina thina na muno no kone Isiolo kwa karire Isiolo akoja kuthithia campaign last week akoja kwaria muchemani antu baraba ina independent baraba ina party te chenasa bonde bo support so bonde iba demandire kwa wakanya kwali na kedra governor ukethira kwina governor roro giteke Jubilee amene roro governor giteke Jubilee kwina independent kwina na Kenya kwina ngo maendeleo chap na bonde bo support na boda no nduru leo bondi bakwenda kuona ni ibo baletete uhuru
first of all. Alafu kiabire iba kwenda kuona iba na popularity. Inaiba kwenda kuona uhuru that they can actually take the city. Na ande uhuru waja na mixero ndo wakwendwa antu babale no kadura na no kenda. That's a problem. So campaign ya mbele ni kuona kwenda dina negezo kuona Raila na Rajit rekile mantu jau. Auga we aka support mtu kiama kenasa. Either ODM, either ODM. Kana ANC, kana for the Kenya. Either kuninga na Ravali. Either what to belong to those four parties. Atekwa audience. Nivyo toba ku support president na kile michemano to kaibo munya akiwa akavana munya akiwa ati president ati twethetio and then the next thing biraka wa ni ati kama ke PNU ni to support president. Actually jabai ko bayo kyao nto nteko menya ora president ya Meru akaja ai jakoni Jubilee na le PNU na la bakubera ya data michemano utilo abali kambali bwega na katani kwa resora kuli Wambere tutagere kiama kia Jubilee ugakombea Jubilee na NASA inonto NASA coalition Jubilee makosa ya didekere nuromba misandi waisire barunanga byama barora byama bila bingi nonto byama bila byaryo ere anda Jubilee blankets andorbo ndi ba supporta uru na namba singa uskino andorbo ndo teba TNA teba URP teba sisi kwa sisi na byama bingi Tahiti Jubilee ikiama competitor echina na PNU one on one. No understand? Then I mean, the tumikira together about to support President Uhuru Kenyatta. Inonto mbere delegates bo bakuru kenta liki 28 October mwaka mudiru 2016. Kiama kia PNU kio kiambera kwa endorse President Uhuru Kenyatta baruga about presidential candidate wa 2017 ni Uhuru Kenyatta. Tuaja ajo Meru itebi big beyond to karunga candidates. Woman governor, woman rep, senator, MP, MCA. Number 2, Kiriya President Uhuru Kenyatta erige tamero tigale ara popularize kiama. Onduri atariye policy nyingi ariye tu siasa. Kile nengia ejire senator tu menu tozugeti monene kabisa dene meru na tumonda tebu. Arunga mera rugas ni president kiranda kuromba ni uchore. Akiwa no chore kuromba pometi ndabu kwa tia bilioni ngana. Tharaka Nithi pometi bilioni 15. Barabara tere kuma chuka na ndego mwaka ura gate gavana munya ura kuga tere to support Uhuru Kenyatta ende momeru ga muri ko therana buruma tenda mwire ya danga thaire nda amea 800 million to 1.2 billion tenda mwire ya anjuri bori esa pezeri ya bori onde na mbeo tiwe tiganya east kwenda mjini Isiolo maybe kiugia to maybe baba ngeba Jubilee ba mheshimiwa senator na mheshimiwa Lintore ba kuwa ati Jubilee I mean a PNU ne mwana watermelon ne bomba kubanga kijana chema ni nasa okay akwidho ni let me tell you one thing Wambere we are not being cowed by Jubilee in any way don't we are not a coalition Jubilee chama kivyake na tuache mali ya bonde bene kila tukuwa tukua presidential candidate na watu washia umwe neki batu in 2022 kila tukuwa tukwenda presidency na boka ya commit mistake na Meru andikia to commit mistake na hito kana kira hiro ndinga gitekia president again a second term agwa ile ni mwa arungama you require a second term na agrikwa second term it will be very difficult for us lakini Uhuru Kenyatta akiavera 2022 kiri babwe as tunapita muja kwa utakapo support politics is about interest no kata mtu kwa hili siasa is about interest na ruaje turi na babwe deputy president na president waba kala go support mheshimiwa kajuju ore aja na bakeretu na bange bali nga yutan utona egaruko pia kama yagarukirwa ibasa itoti na bakaronzo na bange they want dance bakano but bakarukira immediately what we are saying is this we share in a dream emwa yagokeria Meru batwe tulangwa PNU number 2 tukavuga kile option ito na chujele eguru haria manya totemanya kuja twera Meru kira itu masteritaya ende tugara ira isiani arira robo koro kira itu ameka ire that is again you see okay good support so that is why we are solidly behind Mheshimiwa Uhuru Kenyatta that is that be known na jinjaga propaganda kwa kadongi bana bako no manya tomatiki baeneo na baronga ma imunya kedro muntu na kurunga manifesto we yongwa okethera unlike the Munyas government yani antu muntu andika ndeza kuleta ite na metha na bi
Lakini remo. Ili manifesto. Okay, leo morika tu kitimu ijiri. Weru TV ya leo. Weru le? Hello. Okay, wakumaruka Weru TV ya leo. Hello, Mato. Ewe. Amane. Kudhongi sana tuyari nao. Wali na Monda nde nilisaki mbona. Karibu sana Mwenda. Yebe centro. Aha. Alafu ngori atire. Wote kayo kwa ndamure kwenye kimo. Emorie. Ayo kuma tro mbrikira pura kuma wao yondra mone ka wero. Aha. Autore ya kinya nao to amudure to kuwa itu adona sura kayo ina to mwenda tu to mwapura no to ito amwendere. Lakini maajabu ngendo gari andiarie tutamona kilinje ke bukona. Lo kawero ila yerero na to matangi. Namba 2 ayupera aibera munda kutangaza wa kamba president 2022. Kayu kira iko na lindore yo bari bambere kona kione kijamuja. Yeah. Kaulia kayu ningive ndame royun kumana mbona urene bema dai popo raisi kana baenda aburi anzeau. Yunga kabisa to. Yunga kabisa to kolia tere Martin. Na utake umakala tu akala inungu akuritana ile kwamba chokula kumbe na hiyo bora muno itaraka kala utaje mtonto wa moja okera na hiyo bora muno tu wa anetana sabina amori pasa tere nikaria kaya kula na hata ni mulungu kweli na mtoto mtunzo cha hiyo kala hiyo kula totona na mazidi ya hiyo okay Cherevia kuni bidatu na kia pasta ikimo. Ibwaga sana no ntuba kiuria kiu muthikiri wa Weru TV na mwire akethirwa na Tharaka wero indare ka wero renge bitete ochethethia mibira no ntitwari na football yekoro na keni nekira ndirari goro ikio ndare mwaka muthiru twechethaithia mibira na no ntundu akuma kipona na imuntu akuma egembe ngende nya wamenya ari ya mira na akarima mira na rira rionde ndathetaira mira antu bo ndibo bawira kwa thai mukono yawe ukiomutega amba kwithia na mbechi ira umaniti achugikila na mira kwa cash crop na mbechi ira president aretete 2.2 billion ounwa kethari umwe number 1 kuiria ndira kethia kiria aithira akimenya ikajuju no iretete akwaria mantu ya kuga itwa tutiringira munya kura tia president badu kia menenge to kia Jubilee to president Uhuru Kenyatta no akwenda gitethai 2022 munini owe William Ruto no aketha itwa agitekia deputy president bora mheshimiwa munya akachwa kura tiawe tia gitekia president kethira agaichwa na bora deputy president William Ruto akachwa kura no aka determine kethira bakona ite kana bationa kura yekwa ni mwake kwa hiyo ende uraba 2022 kura ya sana mbere ibacho bira baguchwa thai babione wende mtu anjire kwende manifesto chiawe tia kuona gite kia president 2022 na ibuto barombera murungu abaike bwega kuri senator weta wa senator Njoroge John Paul Wakuma Nakuru. Yes wa Nakuru arawire ati mheshimiwa Ruto ne ka kuwithia antu barago menya ati bakethwa bepingamizi kiriwe 2022 na awe taba Kabogo governor Kabogo na Bangi na maybe kinyoke enda kuona ndwerere ati ka munya na deputy president maybe no way kire example ntu yu wonta menya kethira netherwa na andwani nta menya kethira governor munya netherwa na andwa na deputy president birambona ikambona kwina siasa of course netherwa na no ntu ibabia mwanya governor tuno kia maya PNU deputy president no kia makia Jubilee then deputy president yake Meru areja kwariria mantu akia makiawe governor wetu no akariria mantu akia makiawe ukethende bate wetikani bate kwa wetania kimathwania eu ke woni tendwa no ntubonde wana siasa no muntu nakugeria kuitia lelia monki jirewe kwe kiuria kira kingi kiurerwe kia mantu amchunjo mtu ukabati utwira kethira rira kure cha mchunjo cha ringawa arambona kawero kana kipkona mbitete no
kwariria antu kana kinyobera bandigire kura na igembe central ndombere kuona kura 21,000 ira ndaringirwe ni antu bamwire ndingira kura rete ndaringa gituo giakwa kimwe ndiraicokera nja kwa wende mantu akuga kwe kura cia urere cia muntu eu ni propaganda irapo kuwe propaganda siasa muntu au mathame bia makuthama yatekeria kuthithia mchunjo akithwana ketiti kaume urwe mwarukire kithatine kiawe aga anjire kwa kura cia kara pole sana dada. Congratulations iko the one nominate ni anto na kura. Mbere ira na rikotina kwa kile pasta bore tweka kicho kimbere. Ale kule onda tongo. Kile pasta kule kura kuyo tu. Andi mutegeri wa WeruTV tiango cokerie gintu kiuria nkwire gintu kimwe. Kawira i pasta kana i bishop. Ozora undi reverend. About reverend nguge twira nene ne kurombera wana siasa. Kenda mwathani atumaira siasa kenda kozuria will yewe to implement his will on earth, to accomplish his will on earth atumaira politics ikenda katika harakati cha politics ile ikethwa chikiringa wa siasa mwathani aithurira mutongeri urokathithia bora mwathani akwenda na kou inyethwa kawira na kuromba kura mimi simpingi lakini no ethro mwito zo awari igwa mwathani emutethia kurungama aiwete kurombera baba kwenda giti na hiyo atukatai lakini manzo ye kuia kura za onde mchungaji kana ndere vere ndini mtemanya bo kura charingiro ndetere ndaringekwa na ndachoka ndeta na ntikarete kura na ndishughulika ira kura so kura kuiwa maybe ukaja kuona mwathani agite menya manza mathuku jathithe kana ntu bakwenda ko Mulungu ni warome ku 8 verse 23 28 eruga mantu zo ndetero kuona nyaza mai jathithe kana ntu bakwenda ko Mulungu ke baragiru barabega nyeza kadika za mathuku atia God will turn it the other way round kenda to work for that person na ninyo kona kura ikiyo maybe kwena mwathani akwenda kuga wachana na mambo ya kura maybe isaini ko iruthingo rukwandiko bara iguru wirwa tekana na mantu za siasa kufa ikule maybe kitu kama hiyo ulikana kwa respond mantu jale za rivalry between the deputy president na governor Meru Kitamunya to munyako kana toke to ano gwako kero go chunga baba ali ko gwere deputy president wetu ejete Meru mejali mwe cha 46 twetara kuma kura ikolingo we have that record day by day na no to utarire burutu abura de na rire na igwa kinyera point para tweka Ruto na bwetikia ka president 2022 na nyara tumanto bamingi moro baratiga kuvugani manto je uru 2017 erambire kutweka na ndima uru 2022 mwaka sia uru ramba kwena ma some extent ngabana Peter Munya na warawa kinyawe na kiroto kwa president 2022 kento kambere kera kia didu mo chairman jo cross audiment St. Pius Seminary to be very specific ora arune abunge ponde apart from Mheshimiwa David Karedi bonda bakiuga otono mtu etete otono Munya etete Munya ararunga mantu kweu na leo kwere siasa ni garuka mtu kwemwe arauga inyeshe isinyeshe nitakuwa kwa chama changu na tutakutana kwa ndebe na 2020 yangu hata mteje pole pole mtano baba no after that after kuma akurekia kuwa wake kule mtu bambiri yo control iro bandu ala batu mo merita tubeta bararuma akuru panjuri baro hiyo wazo ndio ncheke ni bure tu kama raira kama mai wazo ndio ncheke hakuna kazi inafanya antu bara barabora na mtu bako rumana na raira ndinga can't remember that. Ale bado ya those clips wazikambia tukabura trinya ku play they are real live mantu za kuonekana bado tutekanga ta chekera tumere Mheshimiwa Kirito Muronge na buru record ile akiuga mimi sitaki kiti ya governor 2017 ningetaka Muronge kunichagua kiti ya senate because that's a national institution that they are trying to strengthen and I could okay kege mtumere akaruka imbio ino mtu ikuambiria kuonekana there is somebody else who is rising na na hakwendwa ni antu challenge yejerere deputy president arangenta muni Munya ne Munya akwari elected kaire unopposed irrespective of the amounts irati anankaniri kenda pingo manga bana jareta jarakira aruga noe unopposed 46 people in agreement with this man une signal very strong
katwaria uma na tukaithana buru twerane ni mata uma Ruto era kwenda kwa president na Nyamunya na kwenda kwa president kote in between mwashimwa kajuzu na babu nguromba na bakiraito you won't declare where Meru 2022 are you for us or are you against us? Okay, kire huko Munya kwa president, you know, PNU itena Meri Tharaka Nithi County, that's for sure. No, I was. I'm going to get simple mathematics. I'm going to get simple mathematics. You know that kijambi. Well, yeah, but then itokuwa ate PNU ni kiama kia Meru. Aleje tongere tu Meru. PNU to kiama kia Meru. Magara gale kia Meru yale basi kio kia. But then okay, sawa. Ambuge kana to Roma to PNU. Mbere to na candidates in that one counties. Emo ijere that one counties. Okay? No mbugere live that there's an example Embu County to assure of you take care governor. Keu kidejikara will take it in the morning. Tharaka Nithi kwa Meru. Let me tell you, kiaja atokwalije Meru. Ya Meru kila tukongandi da in between Munya na Kiraito ne margin. We must sustain a margin of 200,000. That's what we are fighting for. Mantu ya kuchina tatu tuadireje. Is it guaranteed kitiki kia Munya bwana rengera? Yo tuadireje. We not there. Ankwere Mantu Tharaka Nithi. Kwena conflict cha mianka ile between Meru and Tharaka Nithi. Conflict in Rio na live na nyechi poto takuwa nyandwa in the last 2 or so weeks. Aja ojo kwa ngombe yacha. It is purely political. Na nde bonde governor ako nenda to mo PNU. But na nde akona nde take Munya nde na Meru na ujendo wale jingi marara tiganya east mo ndere na ale boya gali tangata ward. Na ngeke kamera no dimetrate na nde kukaleta tomanto. Ukakira kwa associate oro ko ba betray. Otherwise antu Tharaka Nithi they have no beef with Governor Peter Munya kwedo wale the presidential candidate in 2020. But unfortunately, uteweza kuona Romi na PNU Tharaka Nithi County. I am CS by quite a number. Angu ganto bale anane ingangira to lengenda kutaka. We don't have MPs. But they anda batera ko didono to conflict ile ya Mwanka. And that's what I'm saying, it's normal. Mwanka jo ajo kulirwa between Munya na Ragwa. Bale zuteria to Meru. What there is and Tharaka katora ne umantu Tharaka bedero betekitie Meru County ne pendero ro munye gitarake baki na kungi na bona aja kaba kwa dimita in the real essence Tharaka Nithi ni Meru. So okay akwithwa ni Meru no tongoreti kia magi kia PNU. How come kutenu enara another mbere ya tutambere is it guaranteed Munya account kia governor? No, just a minute. Wait a minute, 1 minute. Is it guaranteed bwana Rengera? No, it's not. Ankwenda kwenda kulika ni matini ya Mr. Ringera bokwe baturi atokwali manto PNU na Jubilee kotono to kuona Ruto is under deputy party leader Munya party leader PNU Uhuru Kenyatta party leader. Yes, now we are talking about it now. 2022 maketro bali close kende. That's what we are talking about for now candidate party no party leader si baire huo odina kere to yodina party members. What is there? Lea mtu akwenda kurura giti utetaga you don't rubbish kana utenda ya ole onge utiko kireo kako chibanga ole wa gari montona so yora wa na zetu ko chibanga ole ugeta kurura giti kire but by not rubbishing competitor but by strengthening your competition. Dio mbere na tabatu tona kura ngirima kana chaira mbavu toto wekira itu na gatobu na kire miringanire. Menya ora kune parliament yani campaign chambezi campaign chambezi na when campaign rai kwamberia anto ponde pedro pari kos kile ote no para ringa kura keda na America tole togai nonto oteli pedro ba kuringa kura nataka to kunga Munya tumbo chinda Munya no achinde teno achinde ugagashinda kira to takarandi imagine akitu tukato okay no achinde no to ba kwendwa campaign chamberia competition ile keje ku convince vota amuringira kura ne kamata Mheshimiwa Kajuju. So Governor Munya looks like atena foot soldiers kana tubaraba bomba kwithira ba muruira bu nene mno to for example kama ke Jubilee ora kina nto bingi baro mina kiona kitekeo bunge na nani antoboyo ba kumenyekana kana antobene weta. So na kuringana nora bwana Julius akwaria, is it guaranteed Munya no ne tiki kia governor?
ino kumya kura ikara kire antu kinya woni wamburia mantu agitigi akwa woni ninga chiti kya ndeni ndeka juju nkomya plan rande nyo ku make sure ngachinda gite 2017 na no nkwera ngachinda ntu nkwimenya bura ndibangite inkomya seneta kiraitu muronge na bura ibangite no ntu adakuringa siasa chiawe na kuendelea onge noe gavana Munya na kuringa siasa chiawe na naibangite kwa kura irigana mwananchi kabageta bonde baumire bachwe kura ke mwananchi no akamua no ikwa mugambi ariwa barenda margin 200,000 ndeko menya boba itete ku mobilize voters baumira bae bana no ntoketha no kwenda margin 200,000 no bati utira target ya 500,000 kenda ende wetha omwetha na 300,000 onge athira na extra ya 200,000 ntore na sabote kwenda kuibwa ya 10 million stronger Arigwa ntukumura nane numbers no nto Meru to komya we are around 720,000 registered voters kwa wende ta kwende 720,000 bakaumira bonde kwina bana bakaumira na bara batiumira kwa tubati ko work with numbers no nto yauni komya target ya kwa rankwenda na kadithia mathematics ya kwa kamya nanga itakure uchionde so inyabo ibo bati otura na bakauma na kura na twinde tukethia tukimenya enyo focus yo but burankumenya omtora wonde au chwakura obu kwa mugambi akiaria na thero I convinced akona gite kwa wende anto ibo umire gwanjene no tukudura campaigns bete bagachwe kura ke wananchi well na right sionthira Munya oba kwithira enyo chochoete kia president Meru wa 720 votes or 800 or something Tharaka Nithi tu kinyabo na bobe na kinyabo 500 chio na Embu maybe some 500 or something okay akuringa ile uchi on there ni 1.7 compared na kura cia Rift Valley which is 2 point something that means maybe Munya to stand a chance 2022 Can I speak about this? Ntekenda to concentrate na gete kia 2022 no ntombi mbere anto babati kuruira itebira biri othai 2017 bwatigira bukona itebira 2017 bukanjiria jani ya weta 2018 na ara mwaka 2022 meathe nara twithakia twi Kenya nukuona twitete kuringa kura tariki 8 mweri wa 8 tariki 9 mweri wa 8 watimanto bae kampina bagechwa ite mwanya na ibwo ntuwona ari mwinya maendeleo ya kila makuthithika yabatu tutonya mbunge siasa chambirirwa kuringwa muno ne antu bara ODM na Wiper bagera kya kureta thirikari down kenda tutika ingie policy ira chonde twa promise ite antu waita wageria kugura kethe ya tablets ira president a promise ite omwana waita procurement ya mberia bageta ba mipinga bakauga antu ba Jubilee baba kwenda tender waita wathithio ntu wethirikari SGR ukone wikwa kotini igo slow down thirikari kethiane president etika deliver mantu ya wiete kendende gutwika 2017 bakona magi ya obwera kwa wende kura ibura mwananchi akaumira aye kuringire lakini wambete omwera udito ntu akuringira kura ankwenda kuga mantu cha 2022 ogwata point very strong wa wetai tugewa Uhuru Kenyatta na ituge kila tota no Uhuru Kenyatta kwariria na Meru Uhuru Kenyatta na gituge gutokira bia gituge gutokatobu bia gavana tore kiraitu murungi Peter Munya na ijako manda mura no arunga mera nala na kama kenge igo ndo ndo actually kinya aruwa na kwenda tika president 2022 na very dream is valid bu mbirambisi no ende ngwanda gukomanyithia o na tujo twithomete na ito chiji we have interacted with 46 very able men and women of this republic and to batonge tia governments na multitude chanto number 2 kote community nyamara na Kenya ikurukia yonka Ruto no were very popular in Rift Valley ende kwa to popularity wenge yawe na wange PH yawe negative no kwa ito kinya zero kwa okayoka ka muno na remember in 2022 kinya batuka 20 manda ya rando murume gwe torwe maumau kinya tazukie aya tu meuto na ngere moi toja kaire kibake to na ndo atogero maiga 07 to munankere na ito na ngeru jadatu makanya tu chokerwo guoko kwa ugataga Munya uwo mwene turenda siasa cha Meru ikare ucho tere ato kuromba kura kiri Mount Kenya sinki kura cha thira itia kaire turomba kura Mount Kenya kaura this time round gatuge tegete kia ule okaromba ketia president 2022 agecheta Mount Kenya na ume Meru Mount Kenya wenge to watia yale moa tumeho to kwathana
Pastor, I think tuina thina ya siasa cia ndorejo. Yorari kikuwa ati twarwire maumau something like. Na kinyo kienda kuolele kinyo ringine bakura mheshimiwa kajujuno akwire au entertainment atari na kuri nyingi ora na ari na kuri nyingi roteronya mbene. Nande umenye ewi failure kanisa. Kanisa nere mikuwada ni anto amano ntuzare boita Bible school witano. Butedaro bugikiro mwanka. Zare bugwitano kansene kutedaro kwena mwankazo wa no kuma kuno ntunya Bible iruga ote kwathurana. Mtono ndurizo ruru ngi kanono ndurizo ruru. Lakini ukeza utegera bwega kabisa. Nukona antu ibaremete gucokanira hamwe gwatikinye gitera siasa jonto mukuru ariuga tucokera uoko gucokera uoko kuiko kwaretere thine gitara rira post election violence ira che gitara ba Kibaki na Raila onto Raila augire choke uoko kuno bati withdraw statement yo gitumi itakuja kutuletea shinda gucokera uoko tikuoka tuthikire Murungu no utakutara ndiuga za kanisa katuthikire Murungu no utara na turege kwegwa mbecha turungame bwega na maromba kethira imunyo utari ageta kathira ikajuju utari ageta kathira i president Uhuru utari mwathani ageta nonto za tukeza kuganga ikabire na kabire renge Murungu atekwenda mansega iza kabila arenda muntu urathurite atonya nkorone ciantu kote mantoto kigoko my brother ambe je pastor gokenda eningi ndegetendera na wama na imutinjiri mwathani kware pastor imbugere Meru kiuga muri ikuthera na tata igutatania ni bwega ncoke mucokerie kwira atiri no ntu Jesu no twirite enda muntu kujoro ciendete na muno enda mundu oku tata kwenda mundu tukuona ndi turingire no tuvuga mundu ora Uhuru wa siasa teraira na ndi twenda raira oni kuringana maoni zakwa mundu Uhuru o siasa teraira no mundu mutongeria wendethero nkoma Niketo miukona anto bagya kontaka listen to me nikera my brother igitare onderera kukwenda mantu zegi umurungu bukwenda kurungama no mwanga muntu roduri murungu ambe gwa kwantaka nkoma mutinti meje we kapisa amudhuke kenda anto batikeze kumwenda iketo mbukona rietore kuiza that game wezi ireti nkoma erote nkoma kenda otegeze ikazuzuka uga oteze ore angambia ngadi 1 2 3 ewe there strategy nkome waka muntu ntaka ikenda ugwa antu bara bakona antu bara ugo thuri Murungu urunga magitene utawala ugakangoruko na watu kana ndiko na mundora ila kwenda mundoke o Kenyatta hakuna kitu kama hiyo ni mapepo hiyo sindio ete choke uoko maybe mheshimiwa anyway maybe right maybe uko bati choko uoko maybe kato tole kuna nkoti wange bakaruga kato tumaro to kanyama to karuke kiro listen to me my brother tika tuge jombe jesi igitare mwathani yarere Samuel nete athure munene egwita ethire ndaka intamburu kwethira antu barungami but they were not giant killers giant killer are David he was the torch bearer now kutengi umbekana nondo bokwethira bai baruite ndwende for a long time ite neburingite siasa igitare raja ati atanongini baruite ndo inene bakathurwa mwathani athura mutongeria regardless of your family background ingoti ruto na kuko kau okay no dhura Murungu emo no dhura mutongeria ite tukeza kwa confuse mathogane zetu na njire mbecha na nkukumo turega kuthikira Murungu turingira muntu umwe kura no Biblia rugarira antu bagiru bakwathana taifa yenyu okay thank you pastor so maybe mheshimiwa what do you think no kana da kwa pastor maybe kure woko huko choko ene ingwetikia kuringana na katiba omuntu tuwati na right ya kuruka magitikira kwenda ukethirwa wina ambition cia kwa president wa Kenya wina right ibu kuona ruwa radio maratazi ya presidential candidate ambiririo chokwa itonere Dida achoketie itonere Joe Nyaga achoketie itonere Raila achoketie ekuru akot my learned colleague na chokerie na rojo president wetu agachokia maratasi yara ko rero kuona mix hiyo onde keja na nyakwe na nyamwe kurura wito na Zilini Umar monde ni kabe na Kyoto
kia weta kwa president wa Kenya 2017 kioneki kiu kwa wende katwetekeria antu bonde baumere kenine bacho itebi ndewetekia kwe wabati gwatwa kana tuga gucokia woko dibothoku itotwira kuringa kura kwa wende itumire kenine bana bonde bakwenda kumira kinyawini kaburu na wira akenda kwa president 2022 iba umire barerie antu ba Kenya nonto thayu utethiro kiarira kia Meru ake urethio kiarakia na 47 counties ukiriunga ku na inya kuona sainira cionde tiendekana ketia kwa kenda wa presidential candidate iba umire na tutwabathikera na tumenye Meru na Kenya yonde menye bujirera kerekera. You know, munya uwa ati kireitu kakwenda kuorwa kiroto kia kwa president 2022. Lakini mwenye wote mtu umba kura kiroto kia mtu ungi nonga wengwa atedi tamini kana atena ile itawa passion ya kwenda kuchoa kiroto kia nonto murungu kuringana na pastor uga kedera uwe uri anointed murungu wote mtu umba kurigeria uwe kutongeria ntu wako in fact oni wanasiasa arambonali mwe bakosa iko karabaye bake tumaira excuse yene guchwa gintu kekito excuse kaigwatirie kawenganyo tuma lakini anko tayetheria nini my brother igitera Joseph watwikite na ndi akwambia kwira atanungina kiroto kiawe abera nkona tukioga imanja bienu biena mira yako kiarunga manko na rio ananjota na mweri tikina mira these people ibagerire kumupinga na kumuonia wote no witite lakini yo ikufua ndafu kwa hivyo mtu anatige kuona kaigwatiria kiuga inganio gutuma simama actually kama ora kama chiura yangu sindio yako ngania kuna mtu mmoja gavana ataugatire kendo chindo tira kuinganio tuma kuna mtu mmoja just a moment reverend kuna mtu mmoja wa hello mato I pity Julius on his thinking on how powerful is God to choose a leader. Tribalism is no deal to our mighty God. Yes. Thank you very much. Now, right. Tribalism rises above God. Ngotika ni birania yuga kinya watu kutija manto amegambia na mwirika wenu. That's what is there in the book of Hebrews, chapter 10, verse 30 something huko. And it's a very strong verse that touches my heart. Now to regu kinya jana to hadwa ito. Kato kando ito ka 2022. Watu kwa kwa ndo ito bau. Kauga kare au ngama napita munya atauga kireto murunge no umugitira kiroto kiawe kireto is inconsequential ke munya kwa president 2022 yani ke idiki ke itinga bira tomba kwana kana bams ira tomba ta matoto 2022 kireto murunge atio ola munya uga kauga hatire kireto woni ikuga nka president 2022 gore enda kwa ngavana thai tamu imwe sasa pilipili usikura ya kuashia nini kethro kireto ni inconsequential no ntunto babere bwa bangite kwithira buri na NDC ureta karekire no to president netre lamu I was in Lamu na okay ya kwithira kama na ari na kuwato baru kwenu akai postpone Lamu akeya kire NDC kuwato baru a few minutes and then aita Lamu ukwaria bwega what happened is a president wa abati kwithira ina azu at around 11 na to ataka delegate distance kuma Meru ma bageta rugiri it not very simple robari at exactly at 11 ko musti nakira bayiri gintu tasta da mugwanja unole delegate sidi dawo apart from that president ugagari bitabua I can try and rush at 4 na ndo tagadha 10 mjamuna jira 6 na ndo baka na kaire Meru it became a bit technical so we will give kubanga Kenya the president and Karalamu na kijaro na ke prayer meeting yeje ralio the other day ya kuwat maromba jadiri no kuona adhireje aroma straight enemy coast it is not makosa je tunasema makosa ya president so we ngibuka bwithia Kenya then DC inyatu batinyo twetene wewe ngo ugete nande this is the time don't kuona this day don't kuona konora ino twataka akageria ku shift schedule wako ga can sneaky na choka faster na ngachoka kairi makosa tije tu so bwana ringira tukirikiria president ake awita kana ake akore awita kire national delegates ya PNU yeye maanisha hata siasa cha Meru kane kareta change kari hata kire siasa cha Meru economy like atra wata na Bruna PNU eno ndo
Bibingi byo ndo kwa na ratonyere kibyo bibingi byo mu support byo na retere kibyo na kero nyinyi tugira na awaria na uma ko delay kuja kile PNU ne gutuma economy la jaka kwina dina kwina gintu gitere ganiru ndo what I know president kedra kenda gintu otigintu kombo komurigeri kinya delegate no atomeke bageta Nairobi ujo rukiri Nigeria na bakadiria na kadiria ntatu kwa hiyo kwa nini there is an agreement kana kuna negotiation itadira ande naja between PNU as a party na president na Mheshimiwa, let me say this one minute. Mheshimiwa, kule itawareana watwira ati no rikire kiama kia TNU of course yes na no tetheri kire waka kiama kia Jubilee so maybe you are an insider kire kiama kia Jubilee of course so president I likely with kire LDC ya PNU ingwetikia president na bangana kia mantu yawe bwega na antu ba PNU bakuwa iba support president Uhuru Kenyatta na bila tokwenda president Uhuru Kenyatta achoke State House 2017 kwa hiyo akethirwa ibakwaraniria ndewe tikawekiriria kiomba kwethwa kireo eta mucemanio neyo kwa hiyo no ntuinyarira etire mucemanio neyo ya chama cha mashinani kana eta mucemanio neyo na Kenya kana mucemanio neyo kana iwe ko yura etire bya mabibinge takwendea yira turia twe wana Jubilee kethira itu etikiria eta weta wekirwa nkobia ya chap ekirwa nkobia na Kenya no ntutu amweterete bomas Tarokere bomas turamwetera aramba kuthirunka kebya mabiu byonthe EPF sijui PPK sijui nini arekirwa nkobia kwa hiyo ndibura kethia no ntikwethera kwena agreements ira ithithakwa kwa hiyo kethia kwa banganetie nabo atu tutemwata no at the end of the day bila president yakwenda ikura chiawe na kwenda kura chia antu ba PNU na kwenda kura chia chap na kura chionde so most probably ayeta PNU ingwetikia bamweta ingwetikia aterega weta nibo bakaibanga big blow kire mheshimiwa kiraitu etethira big blow aita and it's not at all it's not no ndo bakwendero one president na uchwakura chiawe yes apart from bochura bakiraitu na baona ba next president na ugere omuntu aji campaign re and everybody am campaign but you know kiraitu na thirito akiwa ati PNU ni bure toka denja tariki nyanya you see such one that is governor on the governor front I think lakini kire president ma PNU tena presidential candidate different na Jubilee it is one presidential candidate so on the president front oto corona Uhuru what they was supposed tena tika mbuya one point let me clarify the president ya etre kitibia men bibi on the eta ateta kuwa nukuona ya Kirinyaga if I may take that example tuna anwe goro ora kurungamana kiama kia Jubilee getikia governor kwa Martha Karua party leader wa kiama kia na Kenya noe etre kwa those president kura chiawe chia 2017 na president yewe takia menekira kia na Kenya ataugire Martha Karua anatosha etira redoswa araekirwa nkobia ya na Kenya baramwira twakuwatia guchwa kura chiaku cha president otio ibareria mantu ya kugitekia governor nenya president akiweta kiameneka PNU atemba weta aua party linda kana kireito otio akareria mantu ite kia governor no to compare liketwa no to compare Kirinyaga hitire rikuthai na hitire Meru Kwende uteno gutena hit. Kwanza Kirinyaga inokwe na monki nyankoroki. Uteno gutena mianki all the counties especially itebia the county. Any. Let me say this. I'm wearing a little na mutigiri wa WeruTV na nipo kasa no tupakwithira wita na mbere kwarani na batu ita na mbere kwarani batu kurikira 40321 meambe kwe muthia batu tuli insiders ba PNU ko mantu twije to na magambe 12 good cases imwe mwanka the last one wichi kausi yes tu ogere ingoromba protection ya courts au go linda deputy president urambere to bichi we ingwe na karwe lokugora in a court of law yai mantu jateo kwa ndo erera leo the president Kenyatta na the president Kenyatta twara muchemure jura mwakuru ngavana Peter Munya aisa fibi Munya aita wa trophy Margaret Kenyatta no wa kurwana cancer
Kenyatta arunga mera ruga antrage ngogene kulitaka Meru ndongio so au kudria nuka tega nda kudria ntithia kwa nao kuroria kimya aruga atire Kinyara leba pensiwire Meru tukaithiria cionde antu betu ba Meru anko rama tukara na there na ndakati yetu na betu ba tumero gweta kugera maiga gweta kutharia kieni gya Kinoru eri asset yetu tugwatanireni turinge kura tariki 8 mweri wa 8 polingere ngavana Peter Munya Mugambi Banjara Elizabeth Kaireme line up ya PNU kumeguru mwankande na kwa andora mwarochia PNU iringo kumeguru mwankande na nde ara iguru turengere Kenyatta mwathani ya kutalima na bukari Antio kinkatho sana no ntubakanya kaga kwitha tukerania na Meru na mbere ya Meru tariki 31 mweri yo tuketha geta wiki ya rwano rokwa ke IBC nkubokaribisha bwitha twethira turi amwe tuwiranirwe bontharime oborabo twira ntharima borabo ntharimire ke mchunjo na nkuruki muno turinge turombe kura na thiri tukaenda kureta mbatho ndene ya Meru Meru itwichi twegento kimwe na obura tukaendelea kwaria thiri no winya baraba tuthiatite bakethia bena thiri kwa uni nkomenya Meru twegento kimwe tukaromba kura kuonde na nkomenya tariki 8 mweri wa 8 antu betu ba Meru nkuburomba kura enu ya kwethia ndi murugamiri wekuru ndene Meru County na nkudaburomba bugampa ibwaga sana mwathani abutharime ibwaga sana mwathani abutharime mutaya kutharime sana mutegeri wa WeruTV ankwenda kuga na njire nkwe pastors bonde na denjeri bo murungu antara onde bari igitarire ture guchwa munene wa thiri kendaga atonya maishene zetu na kendaga atonya siasa ne cia Meru na Kenya kwa jumla na lendiruga anto ibadikire murungu bakiringa kura bakeza kuthikira mantu jegie nkukumo kana batinda ochitonyithia mantu ne jandoa muntu nathikire kirundu kia wala kiumwira ni kuthura mwathani no ga influence muntu roga atongerwa na uringe kura te utegete muntu nonto muntu ende ambodikire murungu bere ibwega mwathani abutharime sana ibwega muno mutegere WeruTV nonto bako tuthikira na kiranga kwira ni campaign period ya kwambiria umireni ugeta gukarabukira na no tukaringira kura umira uthikire sera iria tugo bonde bakareta kiri babu na uthikira no mwaka butege no kabuteri kulingana na uria serera bakareta kiri babu arafu gintu kingi tukarwa utiaje turwa utaje twirana na ndio goro kumangana agoro kumana utiaje ndwa ko itwe kedere tukiringa tukithikira antu yake dote gote kwenda muntu ndio muthikire no kamuringa ukarwa na antu bawe antu nyorwa na antu bawe kedera kure ichiawe no woga chinda tu mutegeri wa WeruTV ni bwega sana tabakithira gwatanite na tukaiteneka na kire SMS tukirekerio marua Kajuju can win if only she stops naming people in a campaign and she stop ignoring people. Wengine marua Kajuju nataka kusema President Uhuru hana time, ni time imepotea ama ni because of Munya. Eleja mocheke kuma ntubetwe Gembe North arua kiraitoni mmoja mwenye aliua doto ya Mumeru kuuza chama pasipo kuuliza Meru Munya tosha tafadhali okay namba studio kuromba ngona Kajuju tena non-ambitious leaders no place in our politics ni mudhomi kuma North Imenti mutegeri wa WeruTV na wotu mite SMS ya kuntuba kwithwa nkitho macho theno ntubakaita ende ni bwega sana kwire thank you so much no ntubakwithwa utukindirite utubwaku na ritho yaku ndene ya WeruTV tutirimane ringi tuko Jumapili kile mabango jonge ina muno kuruki yo Kithurano 2017 ende ntuko ya Jumatano tuketha tu ya urengina atongeria baraba kurombe tikia bore kile mubango yo mweru buruyo yetu nkindano ya ubunge kwambiria dhaijiri sia utuko ntuko ya Jumatano na ntuko si Jumamosi chionde na ruyo tutimane yarukire kile mubango jo ko kembeto amati niwe chungi ndula good night.